أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال خوشكو بريكو في صحبتي وقداري دكر صلاة ورز وحرمت بوه ام ايرو جوارا باسا ركن جي أركان إيمان ركن سيامين باوري آننا بكتب خدا امبیرو جورا باسا باوریا بکتب خود تعالی بکن او کتاب کو خودش پیغمبر داخستی یک جرکنی ایمان می او دوی ام کسی باورمند کسی من مسلمان دوی به تمامی کتابی کو خودش پیغمبر را شاندی هر وکی قرآن ام به تمام باور بن صحبت ما ایرو دگل دلیل اثباتی کو اش قرآن پیروز جوار دایبر هفدو ام جوار باسا ركنين إيماني باوري آننا بكتب سماوي أج كتب خدا تعالى أمي بكن باوري بكتب خدا فرز يك فرز كي فرز خدا تعالى خدا تعالى از أمي بريا قو باسا آياتي وي بك دليل إثباتي كو باوري آننا بكتب چما فرز باسا ون بكن في تكسي هاني بين في سهاني بخوينن باوری آنینا بکتب خدا یک رکن ایمانیه رب العالمین لگورا هر زمان زمین و پیدوین مرواتیه پیغمبر و بون ریوبریجی اداره وان جبون ریوبری و اداره وان جی کتب جو پیغمبر را شاندیه خدا زاگون نظام آقا بریا وان پرتوکان به مروان دایه زانین و امر و فرمان خو جوان را دایه اشکرا کرن یعنی خدا تعالی برای کتاب خو برای وحی او کتاب خدا تعالی پیغمبر را شاندی بوی وحی بوی کتاب بوان زاگونا خواسی ام بویژن امر و فرمان خو انسان بدا اشکرا کرن اوا یک رکن باوری او کو دوی مرو یک رکن باوری او کو دوی مرو بکتب خدا باور به آمنتو بالله و ملائکته و کتبه امیرو باسا باوری آننا بکتبات کن او آمنتو بالله و ملائکته و کتبه و حدیث پیغمبر علیه السلام چند آیت در حق وان دهی در معنا وان گشته یک حدیث کی گوتیه امجیرو باسا رکن سیمین ای باوری آننا بچه دکن باوری آننا ام ببین به کتابان دکن باشه دلیل مچی اثباتا مچی چه ماده به ام باوریه به کتاب بینواره یعنی حکمتی ویچی کو دلیل ویچ سدمی ویچی کو ام دوی ام ایلا به کتاب باوری بینگوا ام به کتاب باوری نمیگوا ام ترن دلالت ام نمسلمانن ام لوی آیتا سوره نساء لسوره نساء آیتا 336 خواهد را باز ذکر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد دل دلالا بعيدا اوا آیت هننا یا سوره نور سوره نساء آیت 36 خدا تعالی باز ذکر خدا تعالی دوی یا ایها الذین آمنوا ای اویکو و ایمانان آنیاتن گلی باورمند آمنو ایمان بینورن بکی بینورن بالله بخدا بینور و رسولی برسولی بینور والکتاب بکتاب بینور کتابی کو خدا تعالی پیغمبر رشادی الذی او کتابا کو نزل داخستي على رسوله او كتابه داخستي سر رسوله خواه قرآن بحث قرآن دكا هم بوي كتابكم من رسوله خواه داخستي قرآن بيروز هم بوي إيمان بنوارا والكتاب الذي أنزل من قبل هروسا هم باوري بوان كتابكو بريا بكتابه مداخستي بيشي مداخستي هم باوری بیا وان کتابا بینیم مثلا تورات و انجیل و زبور هر وسا صحفین دنینا خدا تعالی بس ارکان ایمانی به دو جاره به دو شوان
دوی آیت دا بحث کری یک امری خود تعالی که دوی ایمانی بینوره ایدو دا دوی جه و من یکفر کی انکار بکه بو کافر بالله بخوده و ملائکتی ملائکتی خوده و کتوبه بکتب خوده و رسوله برسول خوده و اليوم الاخر بروجه داوی فقد دلالا بعیدا محقق بگمان او چوی بریکا شاش و دور چوی دلالتی یعنی چوی کفره ev ayet hanena bi du şekla Xwedê Teala me ferman dike divê îmanê bi Resûlê wî û hem jî wel kitabê bi kitabê bînivere her wisa divê kesî ku Xwedê meleketa û kitêba înkar bike her wisa Resûl û roja axiretê ew kesana çûnî delaletê rêka dûr û em bibêjin ji heqîqetê pir dûr çûnî delaletê çûnî ehlê çûnî kufrê ev ayet hanine delîl ve yekeye divê mümin bi kitêbê ku Xwedê şandiye Haj Muhammed pêxembera şandiye û haj pêxemberê pêşa Muhammed aleyhissalatu vesselam ra şandiye ji bi temama îman bînivere û gişt li bax müminin derecewan di heman dereceyê de ye giştî emrê Xwedê giştî wehya Xwedê ye û giştik ji pêxemberê ratî giştik ji bo xatirî însana ji zulûmatê tarîtiya cehl û kufrê derxe em bibêjin ronayê Xwedê Teala ji pêxembera ra kitêb şandiye mamostê ewel muallimê ewel ê pêşî di nava milletê pêşî da zanînge tune bû mekteb tune bû medrese tune bû eştara bim akademî tune bû akademisyen tune bû însanê di wê demê ê herî em bibêjin pêşketî zana bîrwer û ronekbîr pêxember bûn û Xwedê Teala pêxember perwerde dikir muallim û mamostê pêxembera jî em bibê Cebrail aleyhisselam bû ji wara kitêb danî hat her wisa ji mimina dixwaz ku bi wê kitêbê îmanê bîniwerin lewra eger merû ew kitêba ku Xwedê şandî mirov pê îmanê nêne wê şexî tu manekî ji îmana mere ra tu neyê merov mere bi Xwedê bawer e gava tu bi Xwedê bawer e divê tu me xweda nedîtî ew kitêba ku Xwedê daxistiye ew kitêba ku Xwedê daxistiye ew kitêba ku Xwedê behsa emr û fermanê xwe dike ew kitêba ku Xwedê behsa mezinaya xwe dike ew kitêba ku Xwedê behsa musulmana dike ew kitêba ku Xwedê behsa te dike ew kitêba ku Xwedê behsa pêxemberê xwe dike her wisa behsa kaînatê dike divê tu wê kitêbê bawerî bînivere ku tu em bê weke sa teslîmê emrê Xwedê bî îman anî hatiye ev ayet hanêna delîl û îsbata wê yekê divê em Müslüman çawa bikin bi kitêbê Xwedê Teala bawerî bîniverin çend kitêb hene Tewrat ji pêxemberên cûhiyan ra daxistiye Xwedê Teala Tewrat ne tenê ji Musa ra daketî didê nam meda millet dibêje Tewrata Musa tiştekî wisa tune ye Tewrat navê wê kitêba ku ji temamê pêxemberê cûhiya ra daketî ji her pêxembereke hinek sahîfe deketî mesela di Sûreyê Alâ da divê inne hâzâ lefî suhufil ûlâ suhufi İbrahîm ve Musa meğer ji İbrahim ra suhuf hatin rûpel hatin ji Musa ra hatiye îcarê temamê kitêbên pêxemberên Benî İsraîlya temamê gava sahifê wan tu kom dike ji ra tê gotinê çi Tewrat aheda qedîm yani em bibêjin soza kevn aberê belê Tewrat ji pêxemberên cûhiya ra daxistî Xwedê Teala Zebur ji Davud aleyhisselam ra daxistiye İncil ji İsa aleyhisselam ra daxistiye Kur'an ji Muhammed aleyhissalatu vesselam ra daxistiye her wisa suhuf yani rûpel jî daxistine ev kitêbê ku ana em dizanin bi name da hey herkes divê bizanibe ku navê van kitêbana di Qur'anê da derbas dibin ev kitêbana divê her müminekî bi vana bawer bin lew ayeta pêşî de Xwedê bas kir divê hûn him bi Qur'anê bawer bin hem jî hûn kitêbê ku beriya Qur'anê da ketiye ev kitêbê hanêna Xwedê Teala behsa vana di Qur'anê da dike ji ber wê divê em bi vana tevaya îmanê bînivere eger em yekê ji vana înkar bike ew kesa ne musulman e ne mümin e divê em vana ew neke baş e van kitêbek Tewrat, Zebur, İncil, Kur'an û suhuf evana li kê derê derbas dibin di kişan ayetê derbas dibin delîlê me çi ku divê em
Tevrat kitaba xwedê delîlê me çi em divê Zebur delîlê xwedê delîla me çi em divê İncil ayetê kitaba xwedê delîla me çi em divê Qur'an wahya xwedê û em bibêjin ji Pêxember aleyhissalatu vesselam raya kitab da ketî taban ji bo min pir tişteka rihet e gava ayetekî hebe ji sedîset em teslîmê ayetê dibin ji bo kesî ku em bibê bawerî pê neynin ku dilê wan da nexweşiya cihel û kufrê hebe ji were gelekî em bibê mudikare hinek delîl û îsbatê din nîşan bide lê wezîfa me ne ew ku em îsbat bikin ku vana emrê kelamê Xwedê Teala'yê Xwedê kelamê xwe daxistî û ji xwe li meydanê eğer kesî ku bawer nakin vana kelamê Xwedê ne di wan de problema tefekkürê heye eğer arîşekî astengîkî heye ew nikare bifikire eğer bifikirin li ser Qur'ana pîroz tû kesekî nikare Qur'ana pîroz bi vê rêk û pêkî bibêjin daxistin û wisa ayetî ku behsa elmê dike behsa netîca elmê dike behsa em bê tiştê tarîxî dike tiştê ku 1400 sal şûnva birîn laboratuvara bilîn birîn lêkolînên em bê alima misbet ku der dikeve ku Xwedê netîcan Qur'anê da behs kirî bana dedi nîşandan bu bana tev kitêbê Xwedê Teala ne û ji ba Xwedê daketiye tûkê lûkê masîkî di van kitêbalarına tune Xwedê Teala derbarê Tewratê da wiha behs dike di sûreyê di sûreyê kişiyan sûreyê Maide ayeta 44 Xwedê Teala wiha behsa çi dike behsa Tewratê dike divê İnna enzelna Tevrate fiha hudden ve nurun yahkumu biha ennebiyyune ve yahkumu biha ennebiyyune ellezine eslemû lillezine hâdû ve'r-rabbaniyûne ve'l-ahbâru bima istuhfizu min kitabillahi ve kânû aleyhi şuhedâ. Ev ayet hani Asure evye Asure Maide ayet 44 Xwedê Teala divir da behsa Tewratê dike divê inna enzelna Tewrate me Tewrat daxistî fîha di Tewratê da hudden rêya rastî heye rêya rêberiya rastiyê dike ve nûrun ronayî heye mirov ronê pêşa xwe dibîne ji bi ronaya Tewratê mirov ji zulmat û tarîtiya kufr û cehelî derdikeve ronayî derkeve mirov rêya rast dibîne yahkumu hukm dikirin biha bu wê ennebiyyûne nebiyên em bê Bînî İsraîlî ellezîne eslemû evê ku bibûn Müslüman teslîmê Xwedê bibûn ya ji çi re hukm dike lillezîne hâdû ji bo wan kesî ku Yahudiyê ku pê îmanan hatibû yani me Tewrat daxistî di Tewratê da em bibêjin rêya rast heye û ronayî heye nebiyên pêxemberên nebiyên ku ji Bînî İsraîliya ew teslîmê Xwedê bûne bi wê kitêbê navbera Yahudiyê da hukm dikirin we'r-rabbaniyûne alimên ku em bibên bi siyasetê ve alim û zanayên ku em bibê bi siyasetê û bi rêveberiyê ve bê têkirdar we'l-ehbar her wisa zanayên alem wana jî bima istuhfizu min kitabillahi li ser wan tiştê ku em bibêjin kelime ji kitêba Xwedê muhafize kiribûn hev wana jî pê hukm dikirin ve kanû wana temam aleyhî li ser wê evê şuheda hemî şehîdin ku ev Tewrat heq e rast e durist e her wisa pê hukm kirine ev ayeta hanine di nîşandan gava Tewrat nava Bînî Yahudiyê de gav Bînî İsraîlîya de hebiye em bibîn nebiyê wan û her wisa rahib û ehbarê wan bi Tewratê navbera wan da hukm kirî û di Tewratê de rêya rast hebû û nur hebû ev di nîşandan ku Tewrat ne kelamê beşer e kelamê Xwedê Teala'yê û Xwedê Teala bi vê ayeta hinê de îsbat kirin ku em bibêjin Tewrat kelamê Xwedê Teala'yê her wisa mana wî golê dîsa em bixwînin ji bo teksta Kurdî were fehm kirinê me Tewrat Xwedê Teala di sûreyê Maide da ayet 44 da wiha ferman dike me Tewrat daxist ku ji rastiyê re rêberiyê bike û tê da ronayî heye pêxemberê ku xwe parastibûn Xwedayê xwe bi wê li cûhiyan hukm dikirin parastina pirtûka Xweda ji zana û aliman hatibû xwestin ku wan jî bi Tewratê hukm dikirin
همو لسر حق بونا و شاهد بون. اف جی تکسا و آیت هنای ام بی مئالا بی آیت هنای یا کرمانجیه. بله اف دلیل اثبات وی یکیه کو ام بی تورات خودتا داخسی. هر وسا زبور جی داود علیه السلام را هاتیه زبور و کتب دن بسری خو نه هاتیه کم کرن نه هاتی چاپ کرن. بله دناب بلکه کی دناب عهد قدیم دایه نهاجی تورات و زبور را عهد قدیم تی گوتن و انجیل را جی عهد جدید. یعنی انجیل زبور خواهد تعالی داود علیه السلام نشاندی لدا انجیل زبور بخوا وقت تورات کتب سری خواهد نادی شاب کرن. هر وسا جه عهد قدیم یعنی جه توراتا کو جه بنی اسرائیل هاتی زبور جی دناوا ویدای دناوا وی کتب دایه در حق زبور داجی ام بنا به کتب زبور یعنی گله کی کتب یا کتب اب جی دیسا دناوا قرآن ده گله آیتی در حق بیاده هیا. هر وسا انجیل عیسی علیه السلام را هاتیه خدا دربار انجیل دا دو سوره مائده آیه 46 دا وها فرماندکه. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. أب آيات هان ناجد بالنسبة ويكي يكو خود تعالی لسر ریش و شوپا پیغمبری بن اسرائیلیا عیسی علیه السلام شان عیسی کره مریم شان مصدق لما بین یدیه من التوراة او موسی عیسی علیه السلام تصدیق توراتا لجمع عالمو ام به احبار الربانی احبار و ام به راهب اوهبا یهودی هبو بوان را ام به الجمع هبو كتاب عيسى عليه السلام جي هم ببي تصديق قوي ذكر وآتيناه الإنجيل من إنجيل عيسى عليه السلام فيه الإنجيل دا أيوة توراة هدى ربريا راستية ونور هروسا هم ببيجن رونايكو مروكار بيشا خابين جنزاني وظلمات وترسا كفر وجهل دكا رونايي هر وسا مصدق لما بين يديه هر وسا او توراة تصديق او انجيل تصديق توراة ذكر من التوراة توراة وهدى هر وسا بفيجن بله واتيناه الانجيل من انجيل دا عيسى عليه السلام فيه هدى التوراة دا انجيل دا هداية ريا راستي ريا بفيجن ربريا راستي ذكر هبو والنور تذهبو ومصدقا لما بين يديه من التوراة هر وسا او توراة اقول دست ناب دست وان ذهبو وانجيل تصديق التوراة ذكر وهدى هر وسا ريا هداية انجيل ذهبو وموعظة للمتقين هر وسا اوا وعظ نصيحة جبو كسي تقوى دادي خود ذكر اب آيات هاني ناجي هر وسا سورة مائدة آيات 46 دلیل و اثبات وی کیه کو انجیل جی کلام خدا تعالی خاطلا داخستیه لی انبی به پرانی گاوا مخابن گاوا انبی پیغمبر دن گاوا پیغمبر وفات دکرن انبی پی باوری وان باورمند وان کتوانا اب کتوانا ج اصلی وان دو هر دن خرافات بدعه انبی تشلی زیادت کر کیم دکر دین جره خو اصلی گو وان داد بو خود دینه کیدن دشان ابجي دليل اثبات ويكي كو ام بيجن كتاب خود تعالى تو انجيل كتاب خود تعالى هروسا دغا روناي تمام كتاب دا تمام كتاب خود تعالى ريا روناي ريا قنجي ريا باشي هي ابجي معلاويه لسر شوبا پیغمبران مع عيسى كوري مريم شان و جتورات بريا خورا راستير يعني پیشگیری دکر من انجيل داوي عيسى كنتي دا ريبريا راست و روناي هي و راست ديريا توراتا پیشا خوا دکر و جکسی کو خوا جگونان دا پاريزن را ريبرو ام بي شيرتا ابجي ام بيجن معلا في آيات هاننا
Asure em bi Maide ayeta çulu şeşane. Evaya jin delil ispata viyeki gu em bibêjin Tevrat kelamê Xwedê Teala bahsed Qur'anê da kirî û em jî mecbûrin îmanê pê bînîverin. Her wisa Kur'an ji Muhammed Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ra hatiye daxistin ew jî kitêba me Müslümana ye û derbarê Qur'anê da Xwedê di Sûreyê Maide her wisa di ayeta 48 da wiha fermem dike. Ayeta derbarê Tevratê da Maide 44 e, derexê İncilê da Maide 46 e, derbarê Qur'anê da Maide 48 e. Em bê Xwedê Teala behsa wan dike. Xwedê wiha baz dike behsa Qur'anê de behsa kitêba ku ji Muhammed re nişandî di Qur'anê de wiha baz dike. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Ev ayet haline delil ispata ve yekiye ku Xwedê Teala çawa dike Xwedê Teala di Qur'anê da behsa bi kitêba ku ji pêxember re şandiye ew kitêb jî her wisa tesdîqa İncîl û Tewratê dike. Bala xwe bidê ev her sî ayetê hanina yek tesdîqa din dikin. Ev ji tê manayê ku dînê ku ji İsa re hatî, dînê ku ji Musa re hatî, dînê ji pêxemberê pêşê re hatî, her ew dîne ji pêxember re jî hatî. Yani di navbera dînê wan da ferq tune lê dibu ku dînê ku ji Muhammed Aleyhisselatü Vesselam re hatibe hê berfiretir ji ber ku dînê dawî ye, dînê ku em bivîdî axirê zaman e, ji wî pêxember şûma idî pêxember nayê, nebî nayê, her wisa ji Qur'anê şûma idî kitêb nayê, tam tekamula wehyê di Qur'anê da bicî kirî, dibu ku Qur'an hinek berfirettir be. Lê naveroka xwe da di mesela tewhîdê da mesela helal û herem da فرق و جداهی د نبره تورات و انجیل و ام ببیجن تورات و انجیل و قرآن دا تونه لی اب تورات کو خود داخستی ام بحث اوی تورات دکن او تورات آنه هی او انجیل آنه هی گل کی هاتنه گوهرتن گو ام بی گوهرینه ام بی معنا و آیت یجی و انزلنا الیک الکتاب بالحق و های ام بی غایا ما بس سمعوا هم آیت عربی بخوینه و میالویج به کرمانجی بخوینه که کسی کرد بعلم کرمانجی خواه پیجا ببن و هاد به خدا تعالی یا محمد مکتب قرآن کو پشتگیریا کتاب بریا خودکه و شاهدیا راستیا وانه به حق جترشان ایدی تو دنابرا واندا به تشتا کو خدا جتر دا خستیه حکم بکه جبلی حقیه کو جتر هاتیه تو ند پی حواسین وان آنجی حقیه کو جتر هاتیه بجی نهله و ند پی هوا و حواسیه وان کسا یعنی خودی تعالیش پیغمبر دوی یا رسولی من ما قرآنش طرف حق داخستی ام ببیجن بجگریه تورات دکه دوردم ام ببی هنگ جهو یهودی هنگ جهوی دهاتن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو نبرم دا حکم بکه حال بک خدا تعالی دبیجه او تشتی کد قرآن ده هیل باوانج هیه لجبر کد با خو باور نبن تیم باته یعنی ام ببیجن اگر راستیش بخواز تسلیم امر خدا ببید باوانج او تشته هی لیکا و هاتنجی دبیت تو نل گوره حواسیات دنیوان نل گوره نفسوان نل گوره دخوازوان لگوره کو مچوش تر حق داخستی دل گوره حقی نبروان ده حکم بکه ابجی دوی معنی کو دوی کسی عالم کسی زانه کسی باورمند دوی نل گوره داخوازو ببیجن خواسته کن سیاسی کسی سیاسی و ریبری و حکومت و دولتا به علم به حکم خود حکم بکن دوی گوره راستی ببیجن راستی دکاوا د علیه رئیس دابه د علیه بی وزیر دابه د علیه بی ریبری دولت دابه کاوا دولت و ریبری دولت نر گورا فرمان خودی حقی حکم بکن دوی عالم در که جوارا بحث چه بکن بحث حقی بکن بحث راستی بکن قرآن یعنی حکم خودی گورا آنه بگارینه دوی هر کس خود گورا حکم خودی بگارینه اب آیت هانینا بحث اوی تشتی دکن دوی یار رسول من مشترک کتاب حق داخستی
و هر وسا تصدیقا ای پیشا خود که و همجی ام بجوانا پیشدیر هر وسا تصدیقا وان که فحكم بينهم بما أنزل الله تد نبروان دا بويت تشتكو خدي داخل تحكم بك ولا تتبع أهواءهم تل قرا حواسيات دليوان هوان نفسان شاد خازو الإسلامي كنو دريج نكا تدبي خلو خاري نكا تراستي جبوهن منفعات الدنيا هم جبو برجواندي سياسي ومقام بوستو ام بيجي مالو ملك الدنيا تو اسلاميتي نگوهرين تو چاوش در قرآن داكتي هر بسا دبي تو بوي حكم بك افتشتا لغورا ايروج در بزو لمخابن عالم و زاناي كو ايرو به وظیفه دارن د نوا دولتن کو خلق وان مسلمانه لگورا داخوازو پیدویا ام به سیاست مدار حکم کن مخابن کم جوان باس حقیقت کن حتی مدکر بیر کسی کو باس حقیقت بکن تنه که باس حقیقت بکجی ج سیاست مدار را ج دربر دولتی خورا نام ج افشاشی و افغالتی و که بحث بکش باس حقیقت کن جوان یعنی دد نشاندن کو دولت آوان ریبریه آوان به حکومت آوان هر تیچه اون کشیش سیدی ست راست درست لگور حقیقت چه ایکل گور حقیقت چه غینی وانه آیت جوارا دخوینه حال بگی ابجی تشته که شاش نه راسته و ام بویژن امر خواده بد شیرن حکم خواده بد شیرن کسی وها بکن روژا قیامتی وی گله کی چاوا بکن وی گله کی جزا کی مزن بخون هر وسا خود تعالی د ویدا جن باز بکن آیت داویه خود تعالی جخیلی بان هر چک تیک مباز کرد تورات انجیل زبور قرآن هر وسا خود تعالی صحف شاندن سوره اعلی آیت 18 و 19 دویجه این هذا اواتشکم سوره اعلی در باز دبل لفی صحف الاولى ده صحف پیشی ده هبو اوج صحف ابراهیم ده صحف ابراهیم تروپل ابراهیم ده کتاب خدیج ابراهیم راشان ده هبو و موسی او کتاب صحف اوروپل کو خدیج موسی راشان ده وان ده هبی خود تعالی جگر پیغمبر را صحف شاندیه لامن زانه چقا صحفاتی که را چقا ساتی امن زانن یا مهم اوکو خود تعالی جهر پیغمبر را جهر پیغمبر را کتاب شاندیه چقا خود کتاب نبی و رسول شاندیه جتبان را خود تعالی کتاب شاندیه تو نبی کی تو رسول کی خود به کتاب نهشتیه ده سوره انعام آیت 83 آیت 83 حتی ام به 84 ام به 89 خواهی تعالی باز دکه ام به باسا پیغمبر دکه باسی تمام نبی وانو ام به بابو کالی وان دکه خواهی تعالی دوی وانا گشتک مهم نبوت دانوان و همجی ما چه دانوان مهمجی ما کتب دانوانا یعنی پیغمبر کی به کتب تونه لکتب وان مرانات یعنی نگجی دستم ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط نوح کتب وان نگجی دستم لی خدای تعالی چوا کری ام به کتب دای تمام پیغمبر نه درست نه راست گود ویژه خدای تعالی کتب دای هنگ پیغمبر نه دهنگ پیغمبر امجی چند گوتن درباره باوری آنینا به کتب خدای تعالی جركن إيمان حتى جارك دن بمن خير وخشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.